kene bayune selemah petang ya rame Leo aja ke wala pakanaan kene rasa suang sepi sesai-sai ngalah rabi ko kene sing taen ngoyong-ngoyong jumah parekan masih patuh ipetrok iperak iblauk biasanya na iyo nengeleganin kena dewek ne jani dijo kada nuleng tuni laku ratu gati peng kada kuangan dong kada raso Cuk. Perak Perak Keken Adik ini cuma tepuk jegek makalah. Ngoyong yan. Ini makalah yan petilasa yan. Pingsan nak iki adik ini kosong. Kentan rabi ini si rago ini kentan nih gede kedapal ada rago kedo. Keken Maru suge rago ini kedo nyakin dia nyakin puan buk sih. Nen malu besek tunian bener ningahang ngajak panak nyen to Iki adi ini. oh adi sing panak Dan ida yang nutuk kan. jani milu Ampun bang milu. Nap ngecel ngaki ngeling nih kini. cenek adi cenek Nye. Lijo jajat nang cel kan dan. oh Lian napukan anu merecak yang napukan alolo cak apa bangun segoyong-goyong pun. yang nepukan bener jani kengken Goyong yan pokoknya. Goyong. berarti aden peraknya bisa ngedenang bisa nyendekang sing gitu Bisa sedang-sedang lah kan dan. sedang kudiang Sedang tepas. nyen ada anak dia wayan nyen Keningan api ya. kengken Bongol. oh Tawang angut-angut nanda gitu. oh iya yen sing bang Ya kan bang. kita Dan muncul loh. yen bang Angut-angut. Nye. begitu Nye. nato sing adi nih Ampunang sangat musut nabi atuh. Enten makale. Jijik tidak. oh yen usut bener jijek Nye. men yen bang kengken Wenten waktu tuh. hei Perak Dia meniti. Ya. mumpung sing ada nyen busan kan orang ibeli Nye. beli mekale Nye. Ngudiang mekale istri ngelarabi ke keto ratu gati gak besambate Ian besu kongkong kuluk. yang pesu kongkong pulau apa buen ajak mesare ajak sirap peragat ngentut yo Nye. Sejak dan ngentut. sekan sing ten Sekan sing ten ngentut Sekan dan ngentut. Sangkal. ah Sangkal dan ngentut tidak. udiang ada sing bisa keto Sangkal bengku aja. oh perak Ya. Ian perak na jani dadi pengganti mekele sing gitu. Mampu mirip perak. Yang gratis mampu. Hei, ngale gratis-gratisan dogen ci. Yan putran bener ke kengkena. Aro sebilang petang. Benap. Sing ada nyen. Nafis ada nyen. Panake dorin. Mai jauh, doktorennya satu. Sajan tuh nanang. Oh, bapak tuh. Duang saja perak ngale gae. Bapak nih pangman ngale gae, panak nih pangman masih ngale gae. Iyan perlu ngelapana di Pergino. Engken. Cekuling hijau ya gotong royong ngelapana Pergino. Jauh. Iyan ngelam ide beramo cara benyo kene.
Dadi memek kualon, kengken mirip. Tapi menan kualon. Jangan dong. Udah nyake. Oh, Reno. Kengken. Jangan dan mampu tenang kita. Dia tadi memang kualon, tadi panak dulu ini dia nyake. Adi senja kengken ini gedenan si tengah nih kene ratu betara. Eme ratu. Kene. Burung makali diangkan burung reng makali bangsat di daerah. Aduh mula sing-sang lantaran keramo. Yakti mungkin padakan sarang digo. Benar. Digo ampun tiang dados. Milo na gitu mas. Siru ning drama ini nak pangrada kan tiang tenuning. Pemerataan. Dok kayak tuang. Hah? Dan ini awak generasi kengken. Aduh kini nak lincir. Makali istri. Bekele. Dan ini akan ujang cangkir ini. Sebat. Kan nangkir kan. Bekele ning sir. Makali gede. Sebat kena hal. Napi sane mawin. Kena liang di kesugian. Sing kuangan. Dan sekuriangan yang akui niki. Meliah. Di dalam kunceng. Benar. Kewan lo bu. Ye. Lah nih jani mau kelelana. Padahal Jak peragat pulas. Peragat ngetekang bati dogenan. Makin? Ngetekang anak pipis. Makin makali istri Saya berani. ngenahang putranya. Saya Ye. ngenahang pianaknya. Mana makin? Jadi kene. Ye. Saya ilah tugas jadi. Ye. Papan kali jani konden ya betangi makalelana. Ye. Denjab dundonen aman sing kayun betangi siam aja ya. Oke, dan Benar. ya ampun makali istri tak dia Oke. kesanggup. Ini sarang. Barangin makalelana. Mai, mereka ya. Baca mana lepas, tidak makali istri. Aduh, Mai,
apa gawe citotonan? Tawang gawe sing rainan denang gawe Banten. Mila mau Banten sing karuan apa? Lunas ijang nyamone subuh-subuh mulih. Bang Kengken, Payudano budal mulih. Dada mulih. Tidak kau dipisah nih. kau cai melan milu mulai kemau gitu. Hei lengah. Onyang to nunas ijang pang selamat. Pang man lingih tongos manut ken karma usanane gitu. Oke, coba maksud dia. Oh iya aduh. Aduh buat dari Sabang sampai Merauke ini. Hai, jauh sawat tadi ya. Nih budal-budal nih ke. Mang no boleh. Genah. Genah manut ring sesuai dengan perbuatannya. Gitu bahasa Indonesia nih. Betul. Angkali lagu ini dipisah go. Ben ileh nih. Coba mulai ini kan dipisah go. Ini nyilah kan gumina gede. Ada nama makrokosmos. Jeh nin ria karmen dia caksur dia bagian dia pasien dia apa? Bayu tejo kaso pertiwi. Coba nyilah apa kan yang ngonnya lidawa go. Tangsen beda tangsen ngawat. Cara nyilah bajunya. Peluang beda aja uliang. Beda bisa baju nele aneng bahasan baju ne gitu. Itu maksud dia gitu. Anu nasi hijau. Ya nu nasi hijau pang boleh hijau. Boleh hijau tuh Kengken. Oh segar. Oke. Ya nu nasi hijau sengman segar gede. Hijau kan gede. Ya. Gitu. Nek gede itu nek jaruh-jaruh. Di Kengken itu betul sakit. Kawan. Di lupian nih. Uga sama romo nganten itu panglimo melimo berbanding gelombok. Di keuangan masih sakit. Jangan Anda berlebihan. Kurang juga sakit. Sakit. Lebih Ya, juga sakit. Sakit. Pang seimbang. Dunia ini bukan dunia pas. Dunia keseimbangan. Yang ada tetap ada, yang tidak ada kapanpun tidak pernah ada. Ada. Kalau ingin maju, janganlah mengada-ada. Harus berbuat. Artinya memperolok-olok diri sendiri. Sendiri. Dah ibu lo. Yang paling tengah di Bali bisa mau. Bisa bawa tuh? Coba. Kutukan yang dikutuk. Adinya kalau saya bisa go ngalang irago 500 iban karena bisa mau perbuatan kita. Gitu. Terus gini nah perbuatan aja pelaksanaan tontonan irago hidup di bumi ya pangseng kena raja pala. Raja Palo. Apa tuh? Ayo. Saya ada Palo, saya ada aneh tau. Karena Palo. boleh bencang nyamat tuh. Main deh. Kira. Tugas manusia yang bisa ngakikin. Tadi gitu. Manusia yang hidang alik angin, pasti uli kau. Ngalih kaki nih pasti boleh kau. Alik angin uli kau. Uli ngalih. Ini hidang ngalih angin uli angin itu sanyang widi. Dini irago dari manusia dah cetak sertifikat. Cetak motor mewah. Hak employees. 99% irago nganggo. Karena ada malik. Dunia bisa diatur gitu. 1% di atas sakti yang di luar. Tapi perlu itu sangat putraan jaya. Tuh gelo tuh yang di luar. Sakal irago sing dadi melegena. Pangirago tetap ini kehidupan ini pemberjalan. Patut irago ngaturan. Tahu apa isi aturan itu? Ini isinya telu don bunga buah. Wah. Manut yang Rikwedo tuh udah lekat. Bukali. Tiap. Apa jurang ciring curi? Hah? Sing nyanang perbuten. Ingat tekenin keginan.
ipun, puniki tan sangkaningipun. Itiantan ngalangipun, puniki pun maturan ngawag-awag bilang song daging inu Banten. Ika tan lumanin ditian digeje patut na maturan tan lirika. Kengken bener ke paritugasan untuk mekalelingsir. Dolak sanaya. Sing dadingin bener ngawi-ngawi ring kene ring keto mengalang lemak sing sudra maane. Si ore boko bape si ben bedalang yo gitu. Bener bawa ngomong gemalang majalan. Mapan ke paritugasan untuk mekalelingsir. Hitungan kesugian mekalelingsir. Mapan ngemargang rentenir. Inge nuduk jina. Nih. Ada najilmone yang membandel sing maya-maya utang. Sertifikatnya kata ge. Marai dengan gembalang kan buat serangan sertifikatnya makejang. Inge patut terpunika yang renten sapunika yang dan pulih jina. Yani mekalelingsir atur mapan subah mabukti. Subah mabukti sertifikatnya subah apa benar. Inge. Enggak yang selang dumul besar. Bisa macam. Bisa macam. Sertifikat kaki. Kita neng di dan di sertifikat tanahin di puniki. Sana petuk dewa sana. Puniki tan sampun anyut puniki. Anak kengken. Anyut lampun kena belabar. Ada gitu. Sing nuar sana tanahin tak kena lah sertifikat sing isi tanah. Sinawan tongos tanah nih. Neng dicari samping tukar nani gede punika. Bener sih nawa ye. Adik itu jadi atur kan mekalelingsir. Yang sudah atur mekalelingsir. Itu nak ngawi benang tane. Ngawi benang tanah itu nulawan kuara. Atur mekalelingsir. Gini. Sisip, mekalelingsir, benar. Haris. Nyabut. Kemudian kini sebonge. Sampun iki mekalelingsir. Ampura rahat pisan didang. Duaneng mekalelingsir mari tugasen didang nyelakin. Dua-dua ini wentan ikereng penepi sireng. Sampun didang nyelakin. Datene bonyang pragat ben paman. Wenten rencang dua ring penepi sireng narsane nenten naur. Kemon, risampune kekerasan margiang titiang. Tuh, subur. Keniang titiang rares berupa sertifikat puniki. Puniki sertifikat pacang kartu ranger puniki. Nih, lemone senyak mayang anak dipeki. Ini sampun. Saha bukti, lelimo sertifikat sampun keniang titiang kalingsir. Nih buku mantin nih bapu ngoreng anak buku pamang mekejang tagih anak pipis yang ini jina sampun makweh keniang tijang anak jina makweh keniang tijang napi malih siretan uning nyen sinawangin gede-gede apa patut ini sugih biuh balo biuh berana inan sugih karang buncingen hadian mulu benang iya patut Ngacang sama jangan iya atur
pangkengken tiang bin. Kengken petuduh memi beketo jalan tiang. Jadi kengken benar tiang. Sing kenah benen. Oh, marah kerasa ben meme. Oh. Nah kengken ke tuang prana. Ngajar. Ampura, napi, pak. Napi. Ampura, ledang. Kalau ibu kau. Makala istri kentan lenang kini na ambil na. Maksudnya kengken? Nikom jangka kati makala lisan napi na kacatotan. Ulian apa makado? Napi mambena. Pangjak taluh neng lantas. Wah, manul dosa tan matalo. Ano sing iso? Masuk ito laklap kaloy. Sajang mula beli nih. Nang benar-benar. Boleh tuni sampai nintep tiang raos beli nih. Ngajak Niki, bekerja. Peragat ngitungan kesugian. Kudang persen. Ngitungan anak pipes dogen. Okan beli ya. Pianak beli nih. Yang tahan hitungan beli. Ben pida di mati nih tawang beli. Yang sen bener beli ngelah cucu. Saya ngelah cucu. Mau gantung di den pedong tawang beli. Kasukian, anak pipis, anak Yan, guru, tu wayan sebuah ningah kengken raos memen wayan. Tu ganti cara bapo jadi pengalian wayang kurang nak kengken kena, nang matur benar-benar. Bingung puniki pianake wayan bingung, tapi mawinan. Yang benar nih panak nomor 1 ngali yang kuranan. Nih beli peragat no. Peragat beli ngantalang meter do kenana. Benar ya saya. Rumput tetangga lebih indah. Rumput tetangga lebih hijau. Bos kita nyai bilang aja pulas banyak bentuk. Enggan. Oh, di Subot tiangnya mau parfum merek M nih. Kita beli berjani, ya nih pidan lah nih, tugasnya neluang, nu bajang canyelolat, kencan lah sih. Yang pidan jegek. Langsing. Pidan, jadi langsung. Jakarmi ya kan apa itu kang Guru, dikingi. Sampun dia ngerasa makin kengken pituduh memen tiange. Niko sampun margen ding kitiang. Doane kitiang sampun mat berasa ring dewek nyalanan keturunan tiang. Dot tiang jani kang alih soma pangsido tiang lah kuranan ngisening kenah bapak kenah imemi. Datene dewa kelangan nih. Benar. Kelangan jadi. Benar pesan. Sumpah ngelah tunangan waya. Dan halo. Menawag makalilisir, halo. Halo kengken. Dia ngerarahang anak mantu. Mangga sampun api makala gede dan uning lemasan halo. Sing awang Penseng lemasan. Penseng masuaka pengalunya. Tunang dan medue. tunangan Sing sing ngerah, kengkenan men terabani, sing bisa ngangkati ngeraos kita jadi apa angon. Nah, ide jadi aji uge ke marga. ada. Sira dan uning peka titiang dados balian. Ya. Datene cuma itu ada lengis. Ya, akeh. Nah, nika ampun wenten tian angoren guru. Yang ngerah soma panten ngelemas sing panten sangat mesuake wenten kocap lengis ni madan lengis colek pengasih-asih kena. Datene lengis colek wenten lengis pengasih-asih wenten. Datene guru sing kijo-kijo ngalih bet. Nge lengis garan guyang wenten. Lu diang le keto-keto aja yang pianak benone. Mantan nuning ngelemas yang nalun. Jelas dosane tuh, nah jelek. Ben manian yang sadar kurangannya kakengken kali no san duda san panak bener ku diang. Tan wenten kentan. Lian rahayu ngalen alon nake mara bener. Dan niki wenten minyak niki peng seumur dan palas-palas
Lengket. Man lagi saput loh. Lah, bang lah. Udiang ten. Dia dalar ngalah. Oh niki Niki minyak sane madur kamu. paling ampuh man. Nge. Ini sampo do. Wingis gas. Wingis bensin. Ane paling mujarab dan uning. Apa do? Lengis samal. Ada. Yan punika kan soleh cepat. Mata nih solehan jom terus ngidam. Yang hitam. Nika ampusan. Lengis tau dangan goreng sambal. Baglau niki beli bagla ajar-ajaran nih. Inggih. Kane melah-melah nake beli. Pangsing ke kene kangen kau pianake. Guru, puniki sanado kemangkin. Disampun kena tiang dot tiang lah soma. Tiang ide makin ken guru wiryo. Lebih kan atau berano di perumahan. Nika angin mangkin tumasan di Jawa enten. Nika tumasan di Jawa mangkin. Wayang buyar. Kunapi? Dengan wayang sumbang saya kapan guru bendang janin ini. Guru melah pianak besek kocai. Jelek kuliah pianak melah kuliah pianak. Nah, nika ampun. Kuda mirip cai kali nak lo. Besek. Dah dua. Tetelu. Melas hidup apa kalian. Itu cuma sebesek ke konen Minyak praktek. colek sampun boleh. Puniki sertifikat bakte sami. Pangcan bocol kesugiane. Nggih. Men nak ceria ukut lah dasang. Truno bagus dan melah semua. Orang cening benar-benar. Nyen mirip kenang cening gini. Dan sios ane do tang tiang mulo ada di kenah tiang ya iluh Kusumosari panak eduko Suladri mapan bot yang man metemu di pekan sampun sido di tiang sadu ajeng sadu Arab ngelawanipun Man, bo dewo man ngeraw. dan ngerawas Ya, Beli. Kene songe. Tiang nak beragam lo. Badar gede. Ian ulian ngerana istri ulian. Nomok ulian ngaturan mole-mole. Banyak tiang sing setuju. Apan tiang nak lo. Ian yang ngala rabi mula pangulian pada depan. Pada suka ditu mana tiang nyak setinat beli. Memang kan nak beli ni mutusa. Angin ampun beli. Di tiang tan sarang-sarang. Ini sampai. Kemudian dewa kewa. Yen zaman jani sing nu ada nema dan pisri juno. Yen mone kesugihan guru ni dini. Mas, pipil ketagel liu. Nah, ya kalau ede kan mungkin ni dem jenang nak loto. Ya kalau seledek dewa kan ede kan pipil makejang. Urur. puniki Yen mone liu ni bapong lah sertifikat lo. Nekian pilihan kini yo jak bang. ini yang sampun genten je kemana bantiang jani yang baurok je ban kesugihan sinah ya segang orang apa jangan nyerah beo Nah, jak serang sertifikat ni. Mangkin saya puniki pidan kasih pekannya pun tolak. Kok jadi bem dikon lak hati. iya kengkem ti ben pembanding yang jani babang ke kewirian ya jani Loci. ya jak kedi tu jak umah ya toleh malu ya berjelek umah ya jak benin ya yang mulu Mangkin saja kena ya Pesing kewah. Calon matuan dewane. Serang sertifikat ni. Orang ya. Apa kamu ke notaris anak agung Ariano. Langsung balik nama. oh Diko dipatut balik nama Jak serang kejar. aduh kamu Wayan buyar. Ian niki sertifikat. Tanahnya di jo niki. Tapi dangin sandor tapi di jo. ni wasin dot lebok ada ni toleh jak demu sang saya cikin Nebo sertifikat bang apa menek. Tuh, mas ni amun-amun. Sendi ya. Kan ni amun long citak ni tutor lo. Tuh apa makejang. Karena tendo kene kopi tresnani bako. Nemis bak nak merestui dogan pejalan cenenge. Ya wala kene pebesan meme bede kapinang cening. Madiolas desan sangat makso. Apan kalangon ceneng mekelo. Yan man ya abo disenge ya meme lah. Sehingga tukang dewa ngerawas kita. Eh, Jani sediang jani. tapi Unang banyak yang makejang, nyamuk layu makejang.
Kenyata panggil tenang. Begitu. Kenten. Inge. Baiklah. Oke, kita ngatur masih mempunguan. Nah, awas lempuku. Dumadak ya, megale ngomulihang itu. Nak tan wentan nak rauh nangkil niki aku do mau duwe motor wentan. Mau aku do mau duwe sertifikat. Aku do wentan nalit. Oh, mana makan. Pengen ngalang tuh ada sih kita benar. Sekarang nah hebat pesan maingalan bener lah cucu. Nah, benar. Jadi lan kepuri. Lan jadi jembak ben emas apa nih ada jalan ke apa? Pedang. Lan. Main. Oke. Kalian makan. Bener.